Anti Saddick Adams na oti NJO FM udi matem. Omo Jimmy o NDC for no mo yamwa wo. Abra wa o hwe mi wonya aboa unim sa akura na 25 years kura wonya ye no $1 million a or they call organize boxing. Eye taxpayers money unim obi anim. Enti die enti na ma Jimmy amoma me nkwa na me ka asem yi. Enye eye Akufuado time ena ne ba asisa esika akwa organize boxing anka Ghana ye nkom. Na nam se John Mahama chesika ama muntimu ho afiafi. Muntimi nka no kre. It concern Mahama Bana is organize a boxing program. E obuko menku boxing arena. Aye say enu achiri no ensem benan epie from by onum say Saddick Adams. Ebeke kana chiro ka chef mensa. Any Twene Jonas e ma make chiro say try every say sound kofu menu we dey every fa kian ne ken obe reply. Na Twene Jonas ever reply. Now at this moment they was adru Twene Jonas so. Twene Jonas ever reply Saddick Adams. No nko hey what yes Captain Smart so any TV3 for say adi we adu na Mahama Bana aye no. E wo se munyina mutimi fire Mahama go say MPP ana say Akufuado ba. Ene ya anka mo beka na adentin Mahama ba de waye de na maye de Twene Jonas abe fire Captain Smart any onua TV3 for na Saddick Adams so be di na tebe de wa bobo na adwene pa tan e da no we no was exposing Mahama any sunsun no akeka nse bi kra na me kra no ye machine I Penyah bro media. I'm also any day. Over like keep video now that will subscribe button and snap click the notification icon to update. Now bet you watch when the mama ever comment section so baswa. You watch video more for any be ashe. E dey name ade wa kwa air trend e wo Ghana ha no nya ye. Sharaf Mahama Gasaneba is organize a boxing contest Saturday no that was over the weekends. As all the Anthony Joshua Kra free amonone eba ye Lord Abdulkan free Pakistan eba ye so na program such a big program. Emma no chino every fa ebe busa question class na sike ya bofre wonya sike wo hene Emma Twene Jonas eso ebe fire it ebe fire Mahama say Ghana ni sika ye sika kura ntua na ss foka wonya sika wo de ama oba de ye program hunu program fa so be no si de nyansa be no Twene Jonas ebe fire Emma fireman tuwe na chino Saddick Adams ekotena NUTV to restaurant one say boxing now ye na ni zoom now ye Debbie. I drink it and that your shoe. Now you can say Muno. Emma me catch was and someone Saddick Adams again. Assemble because every for one father why I'm free before. Twene Jonas is on fast and watch. It when there Saddick Adams or ya come to a channel. Twene Jonas abembi no buy in fact ne both for kwa pie. Say adentin na Saddick Adams about now aiding at them just because Mahama Edgar is calm and eba organize a boxing program am on Twene Jonas abekan wasem it's Saddick Adams want to could that any say ma Twene Jonas abekan kire Saddick Adams no enya sem kuma no we no ana ne wabetiesi Captain Smart any onua John Hus any TV3 any onua TV workers all they say what ho am ye de adentin na Mahama ba ai program we na mo nka ho asem Akufuado bank amu di na tena Twene Jonas so be do whatever I say go be enkwase afo Ade ene nya me meka say ye ma say me dey warm up there's no favoritism. Ade a nya free na me be gina say eye what ya say what ba the goal ni say me ba be bia adwuma hweso na be ye wadwuma the goal ni say me ba be ye oman ya hweso na ye oman ni ye e what ya say ye ntime nya mampanyini a omo nyina aba obi aba no be wi sika na okọ obi aba no be wi sika na okọ na oman ni bra na ebre e jimi sem so won ya me che no enti se ma sise sika amri betua na esefo am ma save nipa nkwa e de ama me ba so mfanye boxing abra wa o hwe mi wonya aboa unim se akura na 25 years kura wonya ye no $1 million a or they call organize boxing eye taxpayers money unim obi anim enti die enti na ma Jimmy amoma me nkwa na me ka asem yi enye eye Akufuado time ena ne ba asisa esika akwa organize boxing anka Ghana ye nkom na nam se John Mahama chesika ama muntimu ho afiafi muntimi nka no kre enti ade ya no mum ye nka no kre ne nya Jimmy no obisi okatachi said you are the boss onim nyansa okasa me you the boss a ono a onim se me you the boss Ghana internet ni so nyina Twene Jonas is the most powerful there's nothing that can change that I'm the master of the game. Twene Jonas is the most powerful and nothing can change that. I'm the master of the game. And I remember to one me was catch your mama no, na me was catch Ibrahim mama no. We was catch omunyina
enti me hia hwemfiri obi a ho what you say virgin China me pedi ina omo be ka chem say John Mahama ba na virgin and I'm saying ene or virgin dia medi no and I me the manual to say me di uba say me na me di o ma obi foforo be di akwase an me akobo no because we ya dem ma be catch them enti ese mu fa kwan bi aso di akra ne ba ma me di na me nyem no what you say enti kwasiana e friend no Anthony normal the full name nyina baba bia wo no baby a hote baby okogem baby om de abra no ni di anka se e friend Anthony Oluwafuni eno na me se ne ma me de friend no o Lasini Joshua Nigeria ni Alatani Irobani Aboa what you say our 35 years Watford England anote e ho no kogem baby okogem boys no so betimi akobo na mame no omo te landing on be drive 1 hour 20 minutes no madru sa kwasia ne fie until next time momo obi asoso me ba no ma mo hu ni say momo obi soso mo be ba ka kire me obviously that you have been bribed to insult NDC Dabi me obi antimi ntia me ka akofo ade me was ka kire no why kura na hu me Dabi sa kwa kuma no ka so boa o 2019 and 2020 and 2021 and akwakum anu so ahwehwe me ya me aggressive in abio how many years did you hu me physical me hu ya no even your mama cried in the banner ebremia one way ya is going to pass through a lot of protocols and to say your ma akufuadu be hia me ama miskase no no me twi BMW division time am pen am da sorry o me businesses after businesses after businesses Edientina ya na me diga na panifo atem me pese omo bi adwuma because that is the only way the country will be rich and the country will never go and borrow money because unya sika na de ko high private jet now she sikana she ba wan fan ko high na de sa sikana ko si factory now what the even manufacturing company kura company discover bro sa forever won no what is ka ban back now team that is sikan san koya de foforo ba de koma broni je ne private jet kotenam ekwa brochi da we aboa because at the end of the day ne to aba ma wo nam Ghana won for private jet unwi enti ade enti ya to aba ma unti wudi jimi say sika ko for private jet je na the same job that na akufo ado ye ye di na tem tu be ye bia don't expect me say me be sere ahwe wani meba be do atem enti me di watema emeka sa akofo ado na atua meka bi ko akofo ado no onimi wo ba bia me pena mia ne konkura ku no emeka se ba o mia na atua meka minimo obia tieri amecha no enti se wa betwa ntrosi ye to abama wa o ba be ye 24 hour economy ni ato abana ma na wo sika no asesa ma o ba so mfanye boxing a abra wo John Mahama kwase out onim say oba no 10 million kro ni bi da na council onya sika wo hia de organize boxing ayeye sika na enti se sika ni ntimi ntua na esefo ka ba etimi ma me selfish reason e de ya akesesem enti akesesem na wo ye no a wo ye na home outside gentility home cry no wu si wagimi menye sika ntua me nurse aye disgrace as a nation to mampanyini na o wuri ma oman no ba mi woska me de yadan me de sisa foreigners abegu Ghana Nigeria fo mwa abegu Ghana na omunyi sika ne da wote akese na menye show off we aboa I'm sorry it is what it is ambulance na namunya me sha broni ave na mu na wen enti the biggest city ene guo no enti kro no e da nsuo ne yema na e yadan e po ne yema na kro ni pagya enti we sa ade we yesi we ya ship enti shape na esi wono enti shape na esi wono de aye ne say eno maka go ne machines akese aye de be fa ka kwan so amana cause accident no ye de fa poso epo no accident bi ya ni so enti say bia ye de bola every city no mo ko ba bia ye de timaka en fa city no so ada bi ye de be fa nsuo no e be cause accident ya ensinkin kogu ponase na submarine fo mra meyi e better than see the befa kurum na akonya accident ya kokum nipa nyansen ye adwuma forever so anti the truth
will always defeat lies. And if you have the money and you allow Ghana for so mumu, almost on a to abama unya power, and your Ghana for and your mama unyo bia, Ghanaians made you who you are, and I mean I'm catching someone to abama. And this I remember bedi one as yes and to abama. Me expect to say I would the taxpayers' money in between us for no I save the lives of Ghanaians. Than say I would be a show of versus Ama Unquasi Amana or Obani Nitisa Susum, Minim Susum, a papa bedi Lodina, she is Pemsi Buma. Monya investigation, quite DNA, John Mama, Mayer non Kwana, sell Oba Weni, Macontano and say, oh, or say Sunsum, Opa for Sunsum pitch at all. Nafa Mayer any pitch at all. Every 1 minute to be a Inabisuano, on say Abisu and Econo. Tinipa na titimno tinipa na gumno enti omo ya dan omo na gumno enti omo amon pese omo befro ship and omo befro your first name train no they can fly on the sky to the other side of the city. Isn't that incredible? Don't get me wrong, bridge in the namu bridge in the car namu train namu everybody everything is in there. So etimunya DNA because your mama me yire no kwan sell abrantie no se sunsum timo hwe na mo fa sunsum papa o body guy will fear mo here by mistake na lodina danda na dwen say yewa your mama na yewa na obe pompe kakra gum obe hwe spams kakra gum monya investigation ye hwe say ye no crash so say your mama wa spams dia na ne o spams na sada na ko bobo si free sunsum papa ho and I don't know what to say, man. Anyway, it's man. The truth is powerful. Isn't that incredible? Now me catch us every 1 minute to be a buying us in the system is working 24/7, and you don't gotta worry about anything. So you're good regardless. The buses are running 24 hours. I quite sure they say Anthony Joshua is handsome than you. Or Jimmy Chain the Pabia Saquano. Nitise Quie. Wajoshade utise kwie utise wajoshade utise bosom bosom kura yakwa ho utise bosom yakwa ne kura ho wajoshade kwasiampanyini jimi kwasiampa ala tani aboa we wode ne be compare me na ala tani aboa we o jimi kura amekwa akoto ne maame ne papa apata na omutimu wo Watford ono waje ase mekwa akoto na me the my slave matter omo abusianfo ni na yo. Do you know who I am? I'm the almighty Twene Jonas. Mujimi a wo kwajo chadi ujimi a de me ba be ye wo Ghana o e chen se de ensuo fa wo dan na wo sire sika no hu fi ate pasia o mai na ye ya nka ensuo to America e pona da kuro ni finfin no ensuo ni be to se de kuro ni be paja ko wiem. Ghana would land of opportunity, ye land in here rich. And so to na ba yin afa kuro ni nyina de ntia bi company fo na jimi o mu hunya nsan fa gata kranto na wo fi nso to na afa na kwasia me gina mo sise o manye yas magic bebo defense wo fi ati jimi mu nyina mu nim se de adwoma ama ye nkwasi asem etwa me pe adi osimatama ma obi se ono na eme wo twe no eye jimi sem entime fire na mo bi amfa ni jimi mu nim se mo de akra no begina kwasia no betwa picture o meba be ka kire me mu nim ni nyina ntide ntina mo ma na ko gire akra no akonso ne nofo ade ya ne kwasia de no mo afiafin. You think it's a joke? Your mama me no groja me no it has nothing to do with obano entime sra sa kwasia dealer bi no mo mfa mo jimi ntwam maso china because mo the baso and this be kofie Sama mfa mu Jimmy amfa dealer bi na ma me consider ama masantena so. Sama de mo kwasia de bade am me kofie. Because NDC ni Jimmy for now no yes mo mfa mra no oboa ne wo kire ne chenta. NDC ni kwasia mpanyini na ono no yes dealer bi ya no oboa obre oni kapro de koto petrol no na wa Jimmy bibini sa anote eye ne pet self force twantro na wa kofie kosu. Enti jo mama NDC fo ni na kofie kodi watem but omba bontia no ma pretend say unim nyansa because NDC wo the 11 ba you are not different from MPP enti omu nyina nim so wagimi obi antime nkan because musuro me nsuro bia o yase tieri amechon me nsuro bia ntina Trump esese nkofo immigrant fo nyina dwane o obi a hyedam me na mabontia me chele
Tweme BMW nam kuro no mu chele awu me tweme M8 competition chele awu me tweme luxury car chele awu nti Mahama kan fa Jimmy asisa taxi ne so a India fo mo ana omugu a mo de me koma begu Ghana ho no omo na agi sika no pa wi anwumre omo mo factories akese asisa taxi ne so omo na ja Jimmy se sem se de levy ba be to Ghana no so abrofo no mbetu gold ne de kono asisa taxi ne so omo na ja Jimmy no omo de diamond manganese ne bauxite ne kono mo sisa any lithium ne kono mo sisa taxi ne so omo na mo nya Jimmy no na me catch yourself every 1 minute bia I don't see no no obisi clean your eyes many my okay mate cause sa nkwasi amamuo na MPP begubu ya yempe omo no se mo so ma Jimmy na mo ye the same thing I had to say there ya sister Dino from MPP to the NDC o mine no bra na obi ada so bre changes bia mai na se ma Jimmy te so mo anti petrol na akofom no enya mo fe said I be able to buy so say mo de mo buy ye bon the petrol akofom enti die enti na mo de Jimmy kofa taxi abeto so na san bo na san be den na fe abe se mo ni NDC for difference nim ayi for ice for na ekono ice for na ekono omo na musa ice police they are almost the immigrant force no pa wi anwumro have na na share broni Trump do any baboni ni o enti na mpena sem no wo say me ba me be chi immigrant ampani ampa wo chi omo anopa wi anwumra me anya se omusuro me ankoma mo me anhye police car no Mahama se me ba me be 24-hour economy oba ya wasise sika na mane ba de ye boxing san kwase asem sei adan na wonka de ya wo ka se wo be ye no ummeye ha oba ya wasise sika na masami jamfimu de atoto ka asakese dam san kwase asem sei adan sami jamfini ufi one nam Ghana wa adan na wankotwi biography because ya ton na busiamfo eni na busiam panyin nyina eton omo abusiam fie eton mo abusia enya pade nyina kra entimi nto biography ko bakra eni ni wem oni kapre ba Mahama Jimifo na jan say won sisa taxpayers money no enye show off ento kasa kese sisa de aka ngum sisa scan de aka ngu dollars ni ngu kam no nche ma comfort sa agrada na o dwan me ye ne ho adwuma because o koso yes a o man no da bia ka beba o man no because sika mu di ni nyafunyafo a o man no be set say MPP time ese ye no Antima ba mususu nse sika musima Jimmy anti sika mo de ya boxing no kese mutu boxing ni sheda na musisa koma nurse fo no na omunya sika betua omu ma school fees enya sika to petrol gu kam na omu de be wo panie na ma Jimmy do America yenti obi a pa bro kira ba no obeduru a o ye adwuma na oji akatua simultaneously that ujira adwuma ma o ye adwuma no ni e mark you 1 hour bia ye tua $50 and $20 and $30 na watching so na usika e ready your bank account man nti na obi adwane ba America no enti ma Jimmy a emfaso ni Jimmy so enti musua nyansa dan say da bia no ma Jimmy mo selfish reason apontifo nkwasiafo amfaso ni omso ministers nkwasiafo amfaso ni omso omo no gipe Ferris Kofosu kwa chemo nkwasiafo Sam George mo nkwasiafo manya sika toto Lexus akesia mo mpnafo ne omo yire nom but mo nya sika ntua nurse fo ne doctor fo ka mo ko save nipa nkwa mabobodam anti the first me pe Mahama ba di na oya mase no enche se oya nkwasiade anu ma be gina be ka bia ma no there is no favoritism in warm up. Does that make sense to you? Enti obi ansua nyansa na mo tie nokre Mahama oni yohono muja criminals mo kwa amnim be because boys in the catch them so mukum ma no sometimes om di tuo ene ku om sometimes om di aduro ene gu om aduane ana muns om drinking no om di om akwaji skeduro enti om twitwa part no me wo videos be ba me post to a om beje my account na free a om boys na be send me WhatsApp a om anima amantimi nko press charges momo amutwitwa nipa ba physical wada ho ba ko again no de na ba no mutwitwa no ena omo a omuntimi enya oba amfa na manso omo adamfofo bema no madada omadamfo yenkwaji sika yenimobi wa ti omo kwa na omo afa ho aku ba ko ena ebi won so a boys ni say ebi wa
se omuhwe na se oba ayi akra na madam fono ne nam no na busuamfo nim se one asimasi ne tu kwan na omuku na ebe problem ti omuku ne spiritually enti waba fie no wode no fon sa tim no awu enti sikaduro na omoje na dodo na nso ya akronfo scamming nkofo wia nkofo credit card wia enti scammers won na FBI for hante na ewudifo no nso na omukunkum nipa enti se obi akokum nipa it doesn't matter how otikun no anya afa ni etwitwa ntro se na tuo no na omaboro na tuo no eto ye machem se etuo nya sanka dwomama wu da bia ni police fo ne omunyina omaboboro na omonam akufo ado nam omatwitwa bi omaboboro tuo hye obi an obi anku obi a meni say da do nam tuo da kam ye nam ye diska ne nam tuo da obi anchan omo say da do timi buro anu aye lem satem kura de na afin ma ba America foforo na meni ma America kuro no na me amagika ni twip kom nim se omutwi ombekwa kukume omaboboro tuo ne da wo ento da because tuo no odi aboba ne shema age se odi ahoden ekroko onsam yenu baako ehodu etuo no nda baako atwe kroko no ansa na kroko ansa na wakroko awie no wo san de ahoden a unlock tuo no ansa na watimi ayeden a press trigger no na trigger no pressing kura no ye de ahoden na pressing enti se obi anya clear shot na wan tutuo no tuo nso to pansam aboba ne pete eto a pete enti wan tutuo no ankum nipa na ewo ho nyina na waku oba no nko a na oba no clear shot o nya say ebo ne nsa na ebo ne nan na abon to the extent say one survive no say omoa na ye omadwi so omuku no enti mumie nyai se bibia ne agisika ne amana e foolish case mumie nyai na emwaye bibini nso ye nipa na bibini nye nipa obeye de wo wiase so enti mesramo mama emranya adwuma na munya nkwasiasem no because America obi ku obi a obi tutubo obi a ye megina megimi se e accident o kodam wati ase omomuku ai criminal bia even pop smoke omomuku no omdam omomuku ho ahwan omdam obi a America watutu abo obi bia Ghana ni bi ba se na yire one ne won tokwa problem no atutu akuno odam oye sofo enti die enti na Ghana ni o Ghana di okum nipa ni eja no because of se yagimi ni akwagisika san kwase ade ni na se yejai on yesa NDC mama mu no ye be frem awudifo amamuo wade ase enti me kan okura che oti maame no eni na busuamfo makwagisika defend wudini no omo ya nkwasiafo so wade ase enti fela mine no munya no Ohio fo eni Ohio fo amu Columbus eni mu amkodi dwa kejetia Africa market wo no muhu fela mine amu obi anya ne hwe onye hwe kwakumanu na agime but ono a obeti ase say Ghana first before NDC or MPP. Eventually they will come to understand because yent na ona in group back obi aba no be wies ka no mine de tia na tia man wo good timber manganese bauxite aluminium na mu be wies saa da imagimi no ba ya normal price akofo me high pomo musimagimi nti chinchini a mu sen be pagya normal magimi nti saa dealer bi se mu forget it ena keno for atayire no onsu judgimi EOS before no magimi dodo adentina America FBI timi ba Ghana be fa Ghana ni a mo de fugitive adwane kronfo adwane mo ntimi ma America meche no mo de magimi kura dodo o magimi o NDC fo no mo ye moa wo unya adwuma nya wote Ghana ho na wa wonim se wonya aboa wonim se akura ketekete wonya adwuma da na ono se ma pulu $1 million afri me bank account organization no agye dia utimo form akra no 25 years kura onya yo say university kura onwie onko school wie onya sika wo he me dia no bibini agimisa adan ntu ye ndisi ni awo ya boa wadwen nya adwuma nipa ni nya sika wo he enti ya mani ntu sika ni mu na nurse for tifie na patients wu se si a report am we 3000 patients no mawu adan jomam wa jimi nurse for dada no kura no ye ubekwa no ye nya nurse ni betime take 3 hours no ntimi mehwe because nipa na yarefo na buo ho
baby nya baby kra na nurse ni ho na nipa ni wusa left and right because your mama Jimmy nurse ni na so onya sika to aduane di na onya hoɔden abewo mpane so onya sika edi bi fa ka kofie so onya sika tua ne dan ka wo so onya sika to eto aduane ma ne yere ne madi o ti ma Jimmy sa de echichire man no ma sise sika ndi ye show off nkwasi asem na me ka se shape ni bi na nam no enkofu boat ketwa we nam na police and fire service boat na ayi we na once fire service de na nam ketwa na we na once me catch you say shape no e pagya na de akese ni nyina e de fapo no so se be ya accident bia nkosi enti na de akese nyina ni machines abrofo no use nyina no ene concrete de bridge nyina na nampo no so no enti machines akese we nyina e fapo no so se be ya na ka akoba no obi bebisa se di ntina ka akoba ebobobobo ho di ntia ka akoba bobobobo ho ne se broni nyansam no ade ne heavy duty se ba se sinki akoba no be yeden ebe mana floatu on se ka akoba to nsuo ma ntimi sinki enti koba no be mana yeden ya floatu enti sinki be impossible se be sinki na asensen ponani so ati ase enti na police nso na petrol enti we nyina police for about na namu no na mo so petrol pono so enti yo police nyina wa America na yo soldier for mo na from marine for no so enti won se koba na bobo enti ka koba si na bobo ho enti ebema entime ensenke enti na de akese ne heavy duty nyina enam pono so America nyansen ye adwuma forever enti Saddick Adams na oti NJO FM udi matem no kwaku otin wan hwe ya me ba be fire wo mo man kwasiafo platform no mbetena odi matem abra wo no Saddick ni twa asere ne maame ekoda hospital ni enya doctor amano ana nurse amano no owu a enye ne de obeba betena wasu enti the same way na Ghana ni wotewa ne maame wato aba etua tax na obekọ hospital na hospital no nurse ni ho na dwo mama disika no ye boxing man ba your mama disca no high millions of dollars private jet edg na bro na wawie no wawie no de kwa bruchiri akosa no ya de abless esika no betimi atua nurse for the next 100 years betimi tua Ghana nurse nyina aka sami jamfika wotim $500,000 ka betimi atua nurse for the next 50 years sami jamfi akra keto atam ne akoto ka atuto ni baby mama fo ni nyina me pesem de omfie ni beba ba to Ghana fo na ndisi fo na ni twitwa kire me ndisi fo na ni twitwa sami jamfi baby mama fo is legoni transaco mansions awatoto de ama onya sika no we meanwhile 2024 last year 8 months ago na ni baby mama fo ti omo ma nchen no muntimi han apartment enti aba ne sen ya sami jamfi adane billionaire within few months yeto abama and na madani billionaire mu sika na muntimi save the lives of people na sika no show off nko na muntimi de mo sisa ma akromfo agrada we kromfo soja fo na nam no we mu nyina ni immigrant omo chichi immigrant no ti we soja fo omo ne ayifo na nam soja fo marine fo ni bi no omo ne police fo ne ice ne homeland security fo no and 2 immigrant stay cool men ni born say be omo be mo de wako so and obi say coffee is too much o say be yellow enye hwe I would rather have yellow teeth to stay being rich than say menya white teeth na my hiani na me ka play them accounts and I will drink the coffee to stay awake so I can get up to go to work to make my money. Does that make sense to you? Me no me nwene ti se bibini me dwene se menya sika more than say me dwene se me ho be yefe nti me more life me tiri nyankofo na aka ko yuti nka me nkura me nyi because baba ni fremia tamaso memra meyi minya tam ntrafie no meyi me because every day bia no me target say me timi make $10 million a day nti me so ya machi say me come company we so na me come company we so na me come metimi adane lazy ma defi ba me defi am nyuma be say because sometimes you know omuhu me presence na mo keka omuhu ye adwuma ni na me sika mo drive mama e wo comments as we dey see my Twene Jonas the almighty obeka edego from what is your view, what is your take on that I Penyah media.